Ebikwate byababirumwe engoma, amacumu hamwe n'ebindi bishenkuruzo hamwe n'ishe bakorise obabire nibebembera obukama obu. Aba nabwanyuma baza ha mwanya ogurikumanywa nk'akaswa okuranjurira omu butongore kw'empango y'omurundi gwa 30 yatoma omu butongore. Aha habaho n'okutera amakondere hamwe n'emigenzo endiijo. Abantu batari bamwe na bamwe abarimu omusuuga ba minisita b'obukama, amacumu hamwe n'abandi bingi bona bayetaba ha mukoro ogu. Ebyo nabitakabiireho twabanza kuganira n'omuhwezi w'omwishiki rwa Harriet Nyakake kandi yatugambira ha ntebe y'ekanisa z'izooba rya nyenkyakare. Abantu bona nibagikaguza habwaki empanga eno abantu basemerirwe muno. Abantu basemerirwe habw'omukama kurora nahika emyaka 30 ajumwire engoma yese n'abasenkuru. Ejuka kurungi ngo mukama akajumula engoma aine emyaka 3. Hati kandi tututungire kizibu kyona n'omukama wetu. Atawire kurungi, atebembira kurungi, neitwe nikyo kurora ngo abantu bona bajumbire kurora ngo bajaguza empanga emyaka 30. Kandi nyenkya empango nyenkya neja kutandika n'omurwa gw'okukoroga. Tuina abakorogi nibagenda okukoroga enkorogi z'omukama. Hali okusaba hanu kuja kuba kwebembirwe isiitwe Omuhanga Bishop Ruben Kisemba Amoti kandi eja kuba akwatanize n'abanyikiriza ezindi beja kuba hamu nawe. Webagonza Sande orukora nk'omujaguzi w'omukama yayoreka obutashemererwa bwe aha ky'abatooro kuruga aha mirwa yabo otiireho n'okuruga aha bukama bwabo. Ogu nayenda ngu aba barugeyo batandike kushagika obukama bingi abokuba nyono okuzarwa kwe nkabando kandi nkaba ndi munywani weise muno. Omukama atakazerwe nkaba nyina naikaraga n'omukama kaboyo abokuba itwe tukazarwa mu rusozi runo twikaraga n'okuzana hano omupiira baitu omukama kaboyo tubaikirizaga kusamba naitwe omupiira bamutiniriraga kujwera engoma okuba hano twazaniraga mukazaniro ka tenesi kandi tenesi omanya hari mwitaka kugira itwena n'abaisiki naitwena twasambiraga ntusamba ekigogo kapiira ntusambira hano Rwebagyo buli saa 11 twejaga hano kusamba omupiira n'omukama yejaga azuuka tuli nawe tusamba natuterera mu ngaro omukama Rukidi owakana. Hati nyowe ekikali kino ninkimanya kuruga habuto n'okwikati emyaka nyina 81 baitu nkega kwigurra okuruga nkyali muto nitu hano twiguraga engoma buli empango buli saa 11 za Rwebagyo twabaga hano. Amakuru aga gashakwa Jonan Tusingwire.